Jugdio ekti lala pie Osiyim tanga itie ek yunde kan anoji osiyim godem ya yoda te warten ekem kan agen dia nang diba kena ibuan wakti ayo mejebem piwung dia balana tunaji ludabem ya yoda tio di parum Gendel ala uwa bieng kakani baru bieng muka bieng berbudan enda ibureng mang ya bau ya gorite ya giyong bieng luag sa siap dititu ne wakti lena wong ya ne ya bieng banak wiyam iki yortin ya waru ya waru tuzubjo ekiti lala pie osi yim dang ite ekyo gar osi yim go ya yoda tu warten ekem kan ya nang beba gena ibuag wakti ayo ngejadan yewung ya kiwa naji lulang yayo dam tiyo di paru gen owa bien be kakan di paru bien muka bed warabudan enda iboreng mang ya ba ya gor iti ya gigi yung apieten wa siya ne hakta waktu le wong ya ne pera para kuya iki yorten bom ya waro chukte bom ya waru chukti dalabie osiyim tan iti ek yung kar osiyum god ya yoda tuarten ekem kan ya be nang de ba gena ibwagi wakti ayo ngeja be wong ya bal lulam ya yoda yod baru gen o ya bien kakani baru ya bien muka be budan engda iborn mang ya bau ya gor iti ya yung piet duak ta sia kon di dia tu ne ya wukien wong ya mide ne ya beda bana kuya ikin yorte ya waru stuk duakti ne ya beda ikin yorte